Mejojua salam sehat man banta krina nande bapa durang rasnina sobat Mazmur krina amin ija bape kita ringan. Mari kadake ibas kesempatan enda si pelajari Mazmurta guna wari minggu palma karena kini seran Tuhan. Ibas minggu sirah kita nggo memasuki minggu pekan suci. Nande bapa Mazmurta ibas minggu palma enda sinehen ibas tahun A halaman 44. Nada dasarnya buat kami do sama dengan E. La la re re do re mi la la mi pa pa re mi la do re mi do si la sol la la do re mi do si la. Mari si pelajari selalu kata-katana. O Bapangku di batangku, Engkau tadingkan doaku, kerina singidah aku magombang, arcidur dengan ngopir ia. Nina Tuhan kapenala mendu angkai makala iarang kalini. Adi ngena ate Tuhan bandu angkai makala ia renampati. Gerombolan kalak jahat ngepung aku, bagi rarasen biang ide herina aku. Itebakna tanku rasna hengku, tulan-tulanku engkau terida kerina. O Bapangku di batangku, Engkau tadingkan doaku, ibagi-bagi napakenku, cenari itikam tandukan na baju lantangku. Tapi olamin kam dau, o Tuhan, mintara min kam reh nampati aku. Kaisi ibahanduku momoken man bangsaku, ibas perpulunganku puji gelarmu. Pujilah ia, o kam suruh-suruhan Tuhan, o kam kesusuran jaku, muliakanlah ia. O Bapangku di batangku, Engkau tadingkan doaku,
ayat pengarah berita semeriah, nada dasarna do sama dengan bemol. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Materuk ukurna janah kemalangan ia mandi bata, seh mate kayu parasilang. Regiteken siei pahaga di bata kalia, ibereken di bata man bana kuasa si meganjangna. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Selamat berlatih, mejuah-juah man banta krina.